svaki dan u godini treba da bude dan kada žene trebaju da se bore za svoja prava. 8. mart je za mene svaki dan. Pretprošla Liga prvaka je nešto što je i najjače i emotivno i najveći uspjeh i nešto čega ću se sjećati sigurno dugo. Pa sigurno odnos prema ženama, gender sensibility, to je ono nešto što mi želimo i da postignemo i ravnopravnost i da krenemo tim putem. Ja bih savjetovala svima da nam otežavaju ovaj put, da jednostavno ako smo sposobni i ako mi to želimo da nam daju šansu da mi to i uradimo i da pokažemo i ako nismo, naravno svi trebamo odgovarati za svoje postupke, zadatke, ali ako je neko na dobrom putu i ako radi dobru stvar i ako je žena pogotovo, pa pružite mu tu podršku i dajte mu to što zaslužuje.